ауданға жібер. Менімен бірге сайлауға түседі. Кандидат ретінде тіркеп қойсын. Айналайда, других кандидатов нет. Я же не могу один участвовать на выборах. Давайте для формальности запишем ее, и все. Екінші кандидаттың кім екенін білесің ба? Жоқ, Айнагүл. Сайлау нәтижесінің 70,96% иеленген Айнагүл Қалдыбаева Ынтымақ ауылдық округінің әкімі болып сайланды. Қалай сонда? Ана Аманбай Саманбаевич қайда? Ну его теперь нет, вы же Аким. Я раньше бы сказал, уборщице Акимом будет, но никто не поверил. Аким? А, ойбай, Бюргомайстер. Новая Акимша? Она ненормальная. Назначь мне с ней встречу. Посмотрим, что за Акимша. Сен менің әкім екенімді ұмытып кеттің ба? Қазір условияны мен қоям, сен емес. Ты с ним поаккуратнее. Я слышал, он мерзкий тип. Найдите мне ее самое уязвимое место. Ты меня понял? Мы ей приготовили сюрприз. Әкім болсаң, все что ли? Авраам Линкольнді білмейсің ба? Фатиманың бай Аврам ба? Мен сенімен қалай сөйлесем одан кейін?